Mai ku kwai na ta wi khaliu maling mai YouTube channel bekin rei nei la me thun riu dare. Asai November tari gru na kathum kum singnai ni chui na pungu. The gun few mail to Manglong local newspaper king in Sam the ko. Infal November tari gru na kathum. Senior BJP leaders BL Santosh, National General Secretary, Khatni National Spokesperson Sambit Patra, Wednesday Lautuanri Infal Patang Kanteng, Kumna Kanai Terui Manipur tung Kabam Azu Khautat Lana Political tung Parira Kahau Bamthi to Nalumnu Mechamri Ithai Kane. Senior BJP leaders Kanai Manipur Gongba Mihairui, State tung political landscape Kau Kalai Dai Mai. Naibam nu the to na lum gai pami kanai dai Bihar Assembly elections loirap to maitang Manipur gongkan chonge BJP leaders nai dai beer taken transit international airport kau Lauchuan kwang rut nakhat makhai sang kau tau kai kan chonge kumna kanai dai BJP Manipur president A Sarda Devi khatni BJP party tuang functionaries azu re reulau kane Kanai guangkan may kau BJP's central leadership rui government kathan kasiam dat ni may lam kau intuk may lading labam nu wei to na lumgai may nai na bam the. Former Chief Minister N. Biren Singh rui BJP central leader kanai guangba mi hai inchum inzi na guangdong ram the political developments kau kalai dai may nai bam nu the to na sa kane. BJP MLAs nunroi Bihar election tang Manipur ka elected government hai ka siam dat ni the tu na sagwang kan chongi lumnu mai cham thelai na Santosh Lepatra rui zang nei nai tuang chang tat suna Manipur government khau hai Churachandpur ni kai na district level leaders nunta ariu tat bam nu wi tu na cham te ri ti thai kane inbu na kanai rui senior state BJP leaders kani key stakeholders nunta closed door meeting in fal khau tat kai bam nu wi tu na sa kane New Delhi, November 30 Nakanai. National Investigation Agency Rui Delhi's Red Fort Metro Station Dangkau, Bom Pokan May Lam Kau Pupat Kang, Officers Route Ray Special Team Kasiam Kante, 10-member Special Team Tai NIA Tuang, ADG Vijay Sakare Ray Zaip Ni Kumna Team Kautai IG, DIGs Kanai, SP Katum Kumna Bai May Lang Taitu, DSP level officers Nune Tuna Sakani, Special Team Kasiam Kan Metai Home Ministry Ray Tuesday Nung Delhi Blast Investigation Case ay NIA kau insin laukan metang ruye. November 3 ru nung tingzin bom puakan metai Haryana Registered Guard Red Fort Metro Station tuang gate number 1 dang kau kamlau mai kau rui puakan tuangi kumna bom puakan mai kau te rui kan ta chathai na mansai kai si ta sukabiu kan tuangi. Fall November 3 ru nakanai Annual Sangai Tourism Festival Tingkum kanai gap nai laukan mitang tatkai dat khang chamrang ran na tatkai bam the Sangai Festival tuang main venue hapta kangzaibung infal khaupni kumna hapta kangzaibung khau hai painting kathan sudat na bami khani temporary stall ka siabam gai Sangai Festival tatkai ni maiti hai nu ni mak mai azu nai na bamilung khau state khani Central Police Forces nunta kamung tatkai ni me bam khau launa zawsin bam the tu na official chamri ti thai kane Sangai Tourism Festival hai tingkum pum November 3 na khat karui November 3 tamru ngan tatkai rap rap gong kan chongi tiki state kaulat lu kum singne na china katum khapat kan mitang tingkum kanai hai inthak lokan chonge mi da khaun zang khaunai me phuam nun coordination committee on Manipur's integrity khani IDP's representatives nun re sangai festival ti hai boycott sunabami mansai chingsing ri kanyu kai samhan gongdan ngam magna relief camp khau longbam khau Manipur khau chu sang mai nai da the tuna sa khang mage kaling mai ta income lo na kiura mak mai lat bam khau mi to ngai hai tat kai nu magi tuna kokomi ri sa kan chonge mi da khau state government ri Manipur khau musical concerts kani local khau kumngai hai tat kai na bami mi nun ta thu gan khana ri sydney thing me tong ma gi tiki sangai festival khau state entrepreneurs kani IDPs azu ri ka daw cha mai la taw puni na ba mai ti hai thingbam me tuna sakani inbu na IDPs ri stall dongni mai na ye thai kani goi khang thu deposit fee la lagi tuna Directorate of Trade Commerce and Industry ri notice tipat kane mi to ngai khau hai IDPs nun roi sendoi intan la nu khang ka daw cha mai tai ti law puni tuna sakane Infal November 3 na kanai Center Rating Kompangu Lungkhau Manipur tuang changkhani infrastructure goi hai tiga inbu thau khang dangka crore chingru na kanai inpat kaina tan bam thi State khang ge nai liangba mai infal to Jeribam Highway hai kum singai na chui na churu khau loi khang ka rambam thi tuna Ajay Tamta Ministry of State for Road Transport and Highways re November 3 na kanai nu Manipur gwang mai kan khau sa indau kan the State tongchang kilometer phais nai rigdai na snai khani National Highway Network kilometer jingkha phais nai rik sanai na padai hai upgrade suna blacktop sulau bam thi Single lane changwai hai two lane standard khau ka siam bam the kum na bai mai kilometer phai thum tamru na kanai hai kum singnai na chui na churuk chui na chnai financial year khau ta loi lau khang subam the tu na sakani Ministry of Road Transport and Highways National Highway runa khat high project packages
ringu na khat bang khau tan bam the kum na mi tai National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited khatni States Public Work Department ri implement suna tan bam the tuna ajay tamta te ri sakane Manipur kho land acquisition khani forest clearance problem ri tamru na pungo packages sai delay suba me tiki NHIDCL ri deadlines gan tangma khaw loi khang karambam the tuna sakane Manipur tung inthuk mai changpum kathum Infal to Jeribam Yangang Pokpi to Finch Corner Khatni to Manglong Mohor kum na Churachandpur to Tuivai Khani Maram to Perin Road Hai kum singne ni china pung china churu khaw ta loi khang karambam the tuna sakane Delhi November 3 gru na kanai Bihar Assembly election kum singne ni china pung hai India Independence tang mansai bot phai khang pat gai liang na history ka than lau kan the Bihar pul khang mansai saruk nga chanai point ru na kathum pat lau kan ni kum na constituencies kwai khaw ka tuak mai khani si mai ma kan mai ri pul sudat khang ma ke to na election Commission of India tong report khati thai kani tatkan mai Lok Sabha election kum singnai na ru na padai ru na chikiu khani chui na padai khotai thu ripul hai kanai ra me thai kathum thu super rabam tongi tuna ECI ri sakani Bihar Assembly election kum singnai na ru na pung khani kum singnai na chui khotai ni ripul kanai le kathum nai kan tongi milung kho Bihar Assembly election kum singnai na chui na pung khotai into my voters resaruk rik sanai na khat point chennai ta chat pat lau tang kane kum na ingan me roi saruk nga kanai point rik secure na tachat percent bot phai lau tang kane ECI tong praise not hilai na Chief Election Commissioner Ganesh Kumar Election Commissioner Subhir Singh Sandhu khani Vivek Joshi roi monitors na polling station ching rik secure phai sanai rik dai khau webcasting khore pool process koi tai min na chawsin kane tu na ti thai kane tamang long ting nai lon matui bu tarik ru na kathum kum singne ni chui na pungu Lau chuan ka lan ting zin nai na ye zing bang ting puk in than ne matui bu tarik ru na padai kum singne ni chui na pungu Lau chuan ka lan ting zin nai na ye zing bang ting puk in than ne Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ngan lau the in chuan lau chuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the